Hello and welcome. You're watching Don Bosco Media Network. This is Mona Lisa Rumbai, bringing to you the news and events from Meghalaya. Here are the headlines for today. MBOS announces HSSLC results. Tragic suicide shocks Shillong Polytechnic community. Severe weather wreaks havoc in West and East Khasi Hills. And NEET candidates and parents protest alleged mismanagement. And now the news in detail. The Meghalaya Board of School Education MBOS Controller Examination TR Lalu declared that the Higher Secondary School Leaving Certificate HSSLC results for Science, Commerce and Vocational streams will be released on May 8, 2024. As per Lalu's announcement on May 6th, students can access their booklet results exclusively through the MBOS website www.mbos.in. Notably, results will not be available for viewing at the MBOS offices in Shillong and Tura. With anticipation high, students are urged to visit the website promptly to download their results and plan their next steps accordingly. Students at Shillong Polytechnic Meghalaya were left reeling on May 6th when a fellow student, 24-year-old Diana D. Marak, tragically took her own life in the institution's hostel. Diana, a fourth-semester civil engineering student from Babupara, Tura, stunned everyone with the unprecedented incident. The hostel staff discovered the tragedy around 2 a.m. after hearing commotion, promptly responding to the distress. Expressing profound shock, the additional director and principal extended condolences to Diana's family. Following a post-mortem examination, Diana's family took her body for final rites, leaving the campus community grappling with the somber reality of the loss. Kemudian na mandini ni mekaniko, mandini judging ani sumairamo, kemudian na wakal bija apa, salanti mandirang ni janji kawan itu sisa kepercayaan sombongan. Dia sumayo kemudian di noktanan, asil wahang kemudian na mamoni noktang ni mandirang ni isi katong canceni rawo ya sumayo pokoknya, kemudian yang na kemudian sana kumutela. Kawan saya sumayo sini kasa gupa nugapa, noktang ni mandirang ko. Agel sakko wakti yang ha ya sumayo din pangman sa ni den bikako kuna rangiya krel singa na obia raba gumak nanu mangis nangani nango belchina gali ko salang ko bakso ko aro di yang ko sakam ko bakso sina toksi sukangi ko bothame lokdang ni mandirang aro di barang-barang sakanti mandir ai ko pokramu donakien Kalau Arab jil biar kesau, buat kayak yang kesau ya, nakdet tengah kis bar bet kesau, mas bet sebar nak solehnya kena,
Sebenarnya kêu si jorong kayaknya ibu setelah pasti itu. Tuh pak nama mereka boleh cut in chat sama kita. Soalnya ini sekat boleh. Nó kita lai sama pek bagi kita tang mau tiang. Masih ibu beri im sure mereka boleh cut in chat ini. Tai. Jadi itu polis lagi gawan kan dia ini. Polis, nama mulai position ini. Pelaku ini. Nakaliang jonga pat nakaliang jonga institute ke jongiru bandu museum ko kodor hakani ko komte kalau ngajing thang ko khrau te impoy khat beli ni khina le hadu yang ni kamte ga jing ga bi siam shai di ben thu ingi ki I warden dan ni warden dia thu hostel senden yang ngaru ni im mi thu yang kamdan lo no chu tip bit bekerja ni jang min nakaliang jongi te diskusi lo tata ni pha lo khubor solem nak bantagi kemi ki pa ki bahayem basem ki badan je de ini khna ala tahi ki bamidan no for civil le tem for civil le kan snem dilada tem for civil de no ba snem matrai po ar for snem hat khanda ar for snem mar ki wan ni ki wan be na po pas petrik kan bonte ini nak ada tu kita join nang min aslam deh idam tempur ija dan asli dan tempur apa hostel di dangwan na tem 3 hangi berku dang tem 3 kamu tang riu benai po hostel ni po kale thang ro tembon Contoh di mat kena iyo soprok kat di iu te ia renyar yang kena ro te iyo slow ini kan yang balai bong tai balai la plit ni iyo i ben ron ai ra ham kon kan lo beci ar beci tak ki minister ki musma iyo i teng pentip no ni phone no ini para macam di lecturer ki HOG saya besar ni tengah phone bo depan ni kulit ki wan kami kita kena baca laras gitu ini bah Heavy rain, thunderstorms and hailstones ravaged West Khasi Hills on May 5th, damaging rooftops and farms. Similarly, in Shillong's Maulandre area, a fierce storm tore through, leaving a trail of destruction with numerous roofs destroyed. Residents are grappling with the aftermath of the severe weather onslaught. Students and parents from St. Mary's Mazzarello Higher Secondary School, Joai, accompanied by KSU and JSU representatives, convened on May 6 to address grievances regarding the NEET examinations organization. Candidates recounted instances of unprofessional conduct by organizers, including the mishandling of question papers. Disturbed by the alleged misconduct, attendees resolved to file a formal complaint with the National Testing Agency. JSU pledged to investigate and engage with the Chief Minister on the matter, promising to advocate for fairness and accountability in future examinations. The incident has sparked widespread concern among NEET aspirants and their families.
Henry pada don pada kelas kibala yo yakini ki MNOP. Henry pada kalau ke iki ba kendit ikna ro onda kila yo paper kila atem kila tho. Henry hadis tekan ta pada kila one eye biang ni taki genuine booklet. Jadi kini kan keba don kata ke discrepancy niliang ke institution keba conduct ini exams niliang ki board penyat kila don kata ke bam shal ini ke berhenti keba conduct ini exams. Tinggi anda ngila yo penyakran di kena isnyo ba kalau ke ke jing skosi kalau ke singau diau niliang jongi banyui kun samla jongi kibala kre exams dagi snem. Tapi pada tanah kedau jong gajing bakla jong kiding nang penyat kelong ke penduduk ke penduduk musim yaki samla jongi ban le ni exams ngi pagi soto ke ni exam ke ko ni exams ke ba don kamtam ni kelong gajing ko nam taga jante hills jongi ke balayo ni center kani ga need exams ke pen kre samla ban le ni medical exams tingi ni nimbu ek jidwan sarkar ba lada kamla ban penbet ni kam jadi benle reconduct ini exams kenang ba ki samla jongi nak pulih jongi kinom do ya kini galat benle ya kini exams hadin wada de thok gi exam yang ki te mi kenram gi ong gi wa ki invigilator depan gi ki admit card ki ong ki andre em ke confusionan ha perdi kita contradict no wa em ki invigilator ong gi mem kap kalau kam te haduk khan es te nyimir irang yang hari ini ko tik kena wo submit nam submit kata tak kau pen confuse ki ni ki kena skor bo ila kam jo ki bagi pa wan ni se kene step kana ji de poi ini poi ni khat je teman de poi ki kaman ye poi ni mot yelang ni kam li bagi pa ki kena skor kam jo kemudian MG bagi pa siap support di chama principal di Khuborjylla ngaji ki egi ga joint statement seperti yang ka students union wa bagi pa unity wa ka sarkar chim khya ga ini kenang wa haki wi ki por hoi dung man ga kam ni but yo pendap ya gini ki loophole sorok ki ba ojia kam ni. First of all, I came to inside the exam hall. After the bell ring, he given the question paper. First one with the red one OMR sheet. After 20 minutes, he even after that he given that blue OMR sheet exam paper. That he told again after 20 minutes he told that return back that one question paper so that you have to attempt only one question. Then I told that actually my mode of question paper that is Hindi, but he given me in English paper. Means nearly 50 minutes he wasted our time. Even the teachers who come as invigilator, that was also inexperienced. We don't know how to take an exam, how to take an attendance. Even every student have make mistaken there. Lab technician interns at Civil Hospital Shillong are frustrated over delays in receiving their internship certificates 4 months after completing their 6-month program. Together with the NEHU Integrated Territorial Organization, they sought answers from the additional director of the hospital. Assurances were made to address the issue promptly. Despite promises, the interns remain anxious about the prolonged wait impacting their professional prospects. The interns hope for swift resolution as they continue to advocate for their rightful credentials, crucial for their career advancement. The hospital's commitment to resolving the matter remains under scrutiny amid growing concerns. Hadian bang la ikut jaga tu pa internship ni 6 month tengila booking application panyo internship hadian dari hadian balada sebut ni kong ang patbasin sti hadian ba sebut pa dila sign yung certificate lawan ci bansi ni majority pan ibun bakal assign siteng yak ti khatsan ngut patte akan pendak suri kapan sign tu dalol kata hadian kata yang ba nakadaw wala yung bakit sign suri tay khatsan ang parna baka dan kami akan tendang sejung dia. Dan hak kita kejung kasi ni ai kita tendang sejung ni. Dari pan ikan sa sudah pada kita, but ai udah kita bab nak tahu balik kemai. Bagi kemai kita.
Entah. Tak ai ko ba pelong pat ya pion kendu. Kila adab ya ta internship ni ko banang gile ni tinggal adab yang saya ni sedang lai tarik go Oktober tinggal ikut lai tarik go April dekat haduk mentang ni pat yo ada kata certificate Ka ai ka asuran ba pia kat. Umut ban kali ba balik yo nak daw yo ba ikut sign ya kata certificate ni. Te I jubak kuno pat ki doktor. Jubak kuno. Kadang ni baklaro ni hidup yang kata ada yang ka attendance lu ide ban ong ini ban pensyai kan. Kamu ki pensangat bing tu ki kam ai jubak mo ina. Kisam ai daw, kisam ai kita jubab yani hadin bang dak submit dia yang kita attendance di pan. Kata taksi bagi kita sign. Tinggal ai ka attendance ko jing yung okay up next week sa ai kita certificate. Jadi ikam ai sudah ka jubab nak tahu balai udah ni sip nya kata. Katu ping si bangsa ikam ai. Kakut menu kata internship ujung fi. April mentau senam. Oh, mentau senam April ngila ko di internship tu ni. Piadan kat nungut. Borok. Rufau nyukau tempat ni. Mun kita borok on rifau kelmiok na kita belak yok. Bicara ti lah yo. Tasang hatlai kasangut ci bomba. Lasangun. Hatlai kasangut ci bomba yo. Nak daw balik ngintip kanya kata. Bikam panjang sa bikam kli kadaw balay. Ipan ni kata kajing kli ang ay ni kajing kli ay ni kita kadaw nak daw balay bangin yo kata sedikit bas kamsan ni kata sedikit jongi. Ningkong iong hanaba ay kata dan ku jongki. Tinggal ayah kata ketendan sini, hadin lah ayah kata pat isu sengap lebih isu maju kenyang terjebak. Nak tahu ke ngintip dia kata. Temata bawa pimiok yang terjebak kuno pinlek pat. Hadin ni lawan ni pan yang nanti yang mentak sini ni le yang ti ha nanti kamera additional de iong ban ya keren sahabat I sa in charge ni kan te halap de in sa penting pat ini. Mat na tinalap ki ai Khubor kuno siaka director ni. Dia kata yang patip. Sya ka jingwan kendu ini ya ka director ka additional director yang sudah dari lingba jing bomyo kelaran sedikit yang ini saya di kena kuliah ni jong alam de tanong rem diwan ban ai ke dingkasan kamtam ya ke kena kuliah kita na preng ini dan di bayo kam tang na markas sedikit la banyo ka kam dari tanong rem na kuat bani kuliah susu namta expert tu kimio nam tu sedikit jadi tanong rem ke diwan ban jeram diwan sedang ka penon kelu ini additional director Hatu kalau tu bomyo sedikit dan kini ada pada ki belem bet ya ka ki belem ya ka attendant ngilai opet tidak smart dia ka ya ka attendant segini nak kadang ini ka full record bani ini klamsham ai klamsham lap kadang So viewers, that is all we have for you today. Until we meet again, thank you for watching.